चरणपर्यन्त खाली होस् खाली छ त यहाँ नि पुरै खाली छ दादा दादा हजुरको एकदम राम्रो देखिरहेको छ शाइनी शाइनी भयो भिडियो भयो ओ ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया ओम रीजराय स्वाहा ओम रीजराय स्वाहा ओम रीजराय नमः रातो फेरि अब त्यसको गायत्री मन्त्र गर्नु गाएर के भयो त भन्नु के गुरुले चाहिँ नम्बर दियो त्यो जनाले पढिले आफैले भन्नु यसमा घरको देवा घरमा निकाल्नु ला आउ बसिके छैन छैन ल ल फूल प्रसादको गायत्रीको काना
ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमस्ते वासनाथ वासुदेवस्य भासितं भूतनन्तरं सर्वभूतानि नमस्ते शुभं भवतु कल्याणं मारोग्यं सुखसम्पदं मम शत्रु विनाशाय दीपज्योति ओम दीपनारायण नमः दियो बालते लागे बाबू वहाँ दियो बाले ना तो फूल भाई घेरा राखो तो ओम दीपनारायण नमः दियो बालते लागे तोला ल भयो ल फेरि फूल ओम गणानन्द गणपति भैरव ओम गणानन्द गणपति को होवामय गणपति को होवामय निधिनन्द निधिपति को होवामय ओम सौमुख दैचन्यास कपिलो गणका जग लम्बोदरा च विघात विनाश विनायक मलाई जाने बेला भेट्छु नबे सफला व्याप्ति व्याप्ति ओम मनोरथ मोदी वयम सफल सर्वथा पया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दास वयम नव केशव ओम संसार सागरे मग्नम दीनमा करुणानिधे कर्म मोह गिरियतांग मामुद्वार भवार्णवाद प्रभु हजार फेर नमस्कार छ धेरै धेरै नमस्कार छ जान्दिन केही पुति पाठ ध्यान केवल म गर्छु फलले सम्मान श्री लम्बोदर गणेशाय नमः केही गणेशजीलाई लहर अर्पण गरिदिनु ल माथि राख्नु ल फेरि यता आउनु फेरि फुल अक्षता लिएर हाल्छन् ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपन्तकारी फुल अक्षता चौकी लाउने है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपन्तकारी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सदजुम्बं कति राम्रो चित्तको बेला हुन्छ छुट्नु भयो कालीलाई दिने गुरु ओम भवतं इच्छामि देहि ओम भवतं इच्छामि देहि ओम भवतं
छ यहाँ धोनी छ रोटी बसारको छुट्टै धोलो माग्ने धोनी छ नि हाम्रो भित्रै उहाँले छ एउटा थैलो चाहियो नानी एउटा थैलो चाहियो छोरी जाने एउटा थैलो भगतम शिक्षा देऊ माई हो न यसो गरेको बाबु हो बाबु 3 फेर जुगाउन सकिँदैन एकै फेर भन्दै सबैलाई 3 फेर आउँदैन भन्दिनु कि अब के 3 फेर आउँदैन एकै फेर कहाँ दियो झोला पैसा नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान् महादेवाय नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रभुनाथ महेश्वराय ओके बिस्तारै मेरै दाइको जोर रहेछ हो अलि ट्याक्क दुईटा
भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोप्राय हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ये बात ही खुला है। शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति चंद्रपति गंगापति लीन निरंतर सुर निरागसो तो पनि पाठ गर्न सक्छ।